one day nitshela ubhuti wami uSipho lo ongaphilisi kahle lapha engcondweni ukuthi mara Sipho usakhumbula ukuthi lesikhathi kune COVID bezibuya kanjani. Usho yini mfana i-COVID-19? Yeah, nisho yona i-COVID-19 lesikhathi lesisagcoka izifonyo lapha emromeni. Mara mina ke shem i-COVID-19 yiyo ke bengisithandela yona shem. Sipho washo ukuthi wena bowuthanda kugura bowuthanda i-COVID-19. Angisho vela lapho shem besafake izifonyo shem bengakafikanga lapha abasinukisela ngomlomo phela manje asisafakanga izifonyo maye sebasinukisela ngomlomo fana yoshi mthina angesikhone. Ayi mara wena Sipho one day ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ngabe usubscribe ku YouTube channel yami. Kunama video amnandi lapha ku YouTube channel yami. Nikhuluma my first time in Jozi. Thatha lento ayinabungozi. Smash or pass, ispoko, stolen iPhone namanye amaningi. Make sure ukuthi wasubscribe ukuze ungaluzi ama video amnandi. Igama lami la ku YouTube uSamkelo Skits. Thank you ngiyazibongela. Bye bye.